ndabivuga reka nkubwire mukama ko ndagukunda cyane ego koko ndagukunda cyane kandi sinoro nkuko ndabivuga papa umve nkubwire mukama jewe nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama oro mwami wanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukiza ore mbyeyi yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose dawe Uwiteka nyagora ku ngoma izina ryawe ryera ni Yehova Shama birasigura ngo uri Imana yahisemo kwibera mu mutima w'umwana w'umuntu turagushimiye kuko uriho uri muzima muri twebwe ubwoko bwawe turagukengurukiye cyane kuko muri wewe dufise ubuzima niwe Mana uduhaye kubona uyu munsi rigenekerezo rya 20 uyu munsi wa gatandatu uku kwezi kw'icenda umwaka wa 2025 uyu munsi wa 263 niwe uduteye iteka uduha kubona kandi singekereza ko n'irindi teka ryo kunezereza twebwe abasabyi bawe biri ngombwa kuri dutera kubera iki dufise amasezerano dawa twese ubyagiye mu ijoro izina ryawe ni Yehova Shalom uri amahoro kandi uri isoko ry'amahoro dukeneye kugufita ni kugira amahoro yuzuye kugufita ni ukugira ubuzima bwuzuye ahandi twangiritse ahandi twakubititse ahandi twananijwe n'ubuzima ni wowe Mana wo kutwitaho ni wowe Mana wo kudutera iteka kandi ukaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose ndaguha icyubahiro kuri buri kintu kimwe cyose wakoreye ubuzima bwacu twebwe duhuje umutima muri uku kuri kw'ijambo ryawe muri Zaburi hagati ya 6 na 9 turi mu izamu ryo kwakira isezerano rishasha turaje ngo dukure ku rurimi tubivuge turaje ngo duhabwe ijambo turaje ngo duhabwe amahoro turaje ngo duhabwe ibyiza turaje ngo duhabwe ibyishimo gutera nacika intege atera kenshi kuko abaziko harimo rimwe ritazohusha erega natwe niducika intege ngo nuko tukigwara bikemera niducika intege ngo nuko bakitwesikroka bikemera niducika intege ngo nuko tukiburagijwe niducika intege ngo nuko tugeranye cyane tugeraniwe niducika intege ngo nuko tutarabyara niducika intege ngo nuko turi mu bisebutsi niducika intege niducika intege niducika intege bwagiye mu ijuru ewe mukiza w'ubuzima bwacu ewe mahoro n'ibyiza n'ibyishimo byacu abana bawe turi n'urweze kuko uduha ijambo buri munsi ndagushimire kandi mpezagira izina ryawe kubw'uyu muryango kubw'uyu mufukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima ndagushimiye Yesu Kristo umukunzi mwiza ko ari wowe
shurura iyi si yaducuritse. Ni wowe utubohora iyo ibisokuru byatuboshe. Ni wowe udukiza. Ni wowe utubabarira iyi si yaduteje ibyago bikomoka ku bicumuro n'ibyaha. Kama Yesu nkundire ndakuninase muri uyu mwanya. Mvuga ijambo rimwe gusa umutima wanje uteuze. Agayi yaravuze ngo rirahaye Eloi. Yarabonye ko Imana yamubonye ubwiwe nawe atibona haratiyumva yacanganikiwe. None nanje ndavuze ngo urumukiza kuko nzi kuri kurakiza imitima, uri kurabohora imitima, uri kurabohora imiryango, uri kuraha abana bawe kwisubirako, uri kuraha abagabo kwisobanukirwa, uri kuraha abagore kwiyubaha, uri kuraha abakobwa kwiyubaha, uri kuraha abasore kwiyubura. Kama Yesu wewe jambo rizima, niwe jambo ry'Imana narabisobanukiye. Kuko ngo muri wowe niho data yabumba ibyo dukeneye byose, kugira ngo niyo twasenga dusengesheje izina ryawe tubihabwe byose. Yesu ndasabye ngo amaraso yawe adutwikire, ukunshishije bugufi uruhanga rwanje, ukunshishije bugufi umutwe wanje, ukunshishije bugufi amarangamutima yanje, ukunshishije bugufi ingingo zanje zose. Ndasabye ngo ubohore ubu bwoko bwawe, abana bawe duhuriye muri rizamo babohore, bahijambo, bongera ijambo, bahijambo, bongera ijambo, bahijambo. Niwemere ko tubibiraga imbere y'ibyonyi. Ndambara ubusambanyi twagendeyemo turitandukanije nabwo pe. Ndambara akaboregwe katunaniye guheba turakasi. Ntabwo ari twebwe turabaja b'inzoga. Twasanze mutima wa mweranda adushira mu izindi mbaraga, adushira mu bundi bubasha, adushira mu bundi bukomezi. Turase kandi turangira ibyonyi by'ubwoko bwose, cyane cyane ibyozanana mu bwonko bwacu. Baduhenze bakareza ubwonko bwacu, bakamenya uko dutekereza, bakibaza ngo batumatse, bakibaza ngo baduteje ibyonyi, bakibaza ngo baduteje ibisuzuguro. Uyu munsi duhembuke, uyu munsi duhembuke, uyu munsi duhembuke. Uyu munsi duhembuke nyaguhora ku ngoma. Uyu munsi duhembuke mwami w'abantu. Uyu munsi duhembuke mukiza w'abagwayi. Uyu munsi duhembuke rumarantimba. Uyu munsi duhembuke. Duhemburira abana bagira ubwenge, duhembura abagabo bagira icyubahiro, duhembura abagore bagira igikundiro, duhembura abakobwa bagire ubwiza bukomoka mu ijuru, duhembura imisoro igira icyubahiro, igira igitinyiro. Turaje kwisabira isezerano rishasha. Sesangura mukami k'imitima yacu. Nusanga umwasi yarose icyanzo yinjirirako kugira ngo ahonye ubuzima bwacu, ukisibire nyaguhora ku ngoma. Sesangura mu marangamutima yacu. Nusanga umwasi hari ijambo yahawe mu buzima bwacu, uri mwambure nyaguhora ku ngoma. Sesangura mu bwigeme bwacu, sesangura mu busore bwacu, sesangura mu bugabo bwabo, sesangura mu busore bwabo. Nusanga hari icyonyi cinjiye, ugasanga ni intege nke zacu, ugasanga nabo twahaye ijambo muri twebwe, turabyase, turabyase.
turi umunezero wawe. Turagomba kwisengera no gusengera igihugu cyacu, turagomba kwisengera no gusengera ubwoko bwacu, turagomba kwisengera no gusengera abana bawe. Iyo tuvuze ubwoko tuba tuvuze abemera Kristo. Turagomba kwisengera no gusengera indushi. Uyu munsi ndagomba ko hari izindi nama ziba iruhande y'inama z'ubugome, hari inama z'ubutungane. Abagize inama z'ubugome uyu munsi bari mwikonje, nejo bari mwikonje. Reka bagira inama z'ubutungane, namwe muje ku kivi. Umunsi ndagomba ko inama yo mwijiro ngeri gakorana, ngo yigeze gukorana umunyisirayeli mu Misiri, ngo maze Misiri iracugwa, umukama agira agahinda, yumva iminiho y'umunyisirayeli. Mana kujya wahagaze mu ijuru ukumva umuniho uri muri Misiri, yari ngaha kuri iyi si, niwumva umuniho uri mu mpimba, niwumva umuniho uri mu gasho, niwumva umuniho uri mu mubabaro, nimumva umuniho uri mukamuna no mukangaratete. Umfuye iminiho y'abana bawe. Wongera twumvisha imirindi y'ubutabazi, wongera twumvisha imirindi y'urukiza, wongera twumvisha imirindi y'amahoro, wongera twumvisha imirindi y'ubwenge n'ubwitonzi. Umva papa, umva mukiza, umva munezero wacu, umva byiringiro byacu, umve gutaka kw'imitima yacu. Twahusha umutima turi ku mpande zine z'isi, twasize uburiri bwacu, abandi bari mu mashuka yabo. Twasize ibyaduhimbara, ibyo twibaza ko byaduha akaruhuko, kuko tuje kuruhukira kwa nyina akaruhuko karyoshe. Uva gutaka k'uwo mutima, raba gutega kw'ibi biganza. Avuga ati ntungira neza ukankura kw'iyi myenda, ntungira neza ukankura kw'aya madeni, ntungira neza ukankura mu buzima bwo gupanga, ntungira neza ukankura mu buzima bwo guhangayika, ntungira neza ukankura kw'izina ry'ingumba, ntungira neza ukanyubakira urugo, ntungira neza ukama amahoro, ntungira neza ukama icyonkora. Nzogushingira intare sinzokuryajyanya, ntungira neza ukankura muri aka kamona. Uwiteka, abakobwa babo bari mu kamuntu Uwiteka. N'ababyeyi bari gutaka amagara meza, n'ababyeyi bari kubibira urubyaro rwabo, n'ababyeyi bari kubyitwaramwo neza. Tugira igihugu wishimiye, tugira igihugu ceranda, tugira igihugu ukunda, tugira igihugu unezererewe, tugira igihugu ubiba mu imbuto yawe. Turaje ngo duhe isezerano ry'icyo twokora dukugwe ku ibyonyi byose, ndetse n'ibyonyi byatuririye tubisubizwe, kuko twarabihanuriwe kandi turabyemera ko bibaho. Iri sezerano ry'uguhabwa ijambo, iri sezerano ry'ukwitabwaho, ritwongorere twumva icyo twokora papa, ritwongorere uzoba ukoze, ritwongorere ubwoko bwawe, ritwongorere abana bawe, ritwongorere gahimbare kacu, ritwongorere umarantimba. Kandi urakoze kubwemeye mu izina rya Yesu Kristo. Natuye neza kuri aya matwi agiye kumvira isezerano, kandi nkatura ububasha kuri uyu mutima ugiye kwifatira umwanzuro. Iruhande y'ibyo turagomba kuba abana b'intwari mu izina rya Yesu Kristo, dukora iby'ubutwari, nawe udushungure kwimigisha, umugwiza, imihezagiro, icyubahiro kikuzamukire mu izina ry'uwo mwami wacu. Amen, amen, amina, amen. Ndagukunda cyane mukama, ore mana yanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose papa. Turagukunda. Tugire Kristo. Ndabaha ikaze muri uyu mwanya wa mbere w'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa 263. Imana yonyine amahoro twishimire twese, itunezereze kandi itunezerewe. Mutisezerano Uwiteka agambiriye guhuza n'ubuzima bwacu uyu munsi rishasha niriye. Uyu munsi umukama araduha isezerano riri muri Isaya 38 umurongo wa 3. Haravuga ngo Ezekiya arahindukira araba ku ruhome,
araheza asenga umukama. Ono murongo wa 2 yavuga ati ndagusake mukama gira wibuke ko nagendeye imbere yawe mukuri n'umutima utekanye ngakora ikiza mu maso yawe. Ezekiyasi aca yiyoha iryosotsi. Bakundwa b'umukama, uyu munsi isezerano ry'umukama riratubwira gutanga urwibutso ugakugwako ibyonyi, guhabwa ijambo mu majambo make. Uyu munsi tuje kwakira isezerano rivuga ngo nimuhabwe ijambo. Vuga ngo ndahawe ijambo. Vuga ngo ndahawe ijambo. Nimuhabwe ijambo. Anita ndahawe ijambo. Acacia love Anita ndahawe ijambo. Nimba hari ikintu kinezereje, nimba hari ikintu kiguha icyizere, ni guhabwa ijambo. Ubundi guhabwa ijambo iyo muri ko muraraba amahane ari mu bantu, musanga guhabwa ijambo ari ikintu abantu benshi cyabatunuje ku mutima kuko baragitakaje, barakibutse mutigute. Ushobora gusanga hari urugo rusenyutse kubera ko umugabo yahawe amakuru afata umwanzuro ariko ntiyaha ijambo umukenyezi wiwe, urugo rugasenyuka. Abahungu n'abakobwa mushobora kutarambira mu rukundo, ntimweregwe n'urukundo kubera kudahana ijambo. Umukobwa ashobora kwitegura kubaka nabi kuko atahawe ijambo, mu gihe ciwe cyo kureshanya kuko atahawe ijambo. Umuhungu ashobora kubakira ku mawa, akubakira ku mushinga utariwo kuko atatanze ijambo cye kuko atahawe ijambo. Umucamanza ashobora kugaragara nk'indyarya kuko atatanze ijambo, kuko yambuye ijambo uwo yari guha ijambo. Turaje kwakira isezerano ryitwa guhabwa ijambo. Acacia love Anita kumwe nawe Asia runaka uhabwa ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwa ijambo kuko uhabwa ijambo ni ikimenyetso ugambere ku uri guhaye cyuko agirane yaguhaye agaciro. Iruhande y'ibirego bihari, iruhande y'impamvu zo guhanwa, iruhande y'ukurengutswa, iruhande y'impamvu zo kugirirwa ibinabiriye, hari agaciro ufise. Iruhande y'intege nke zawe hari agaciro ufise. Guhabwa ijambo nicyo bisigura, hari agaciro ufise. Guhabwa ijambo nicyo bisigura, hari agaciro ufise. Iyo umuntu yaremenanirijwe ndetse n'iyo umuntu yafatanywe itonga, kimwe mu bigaragaza ko agifite agaciro ni guhabwa ijambo. Akira guhabwa ijambo muri za manza muburana, akira guhabwa ijambo. Naho umuntu yoba yakuririye igiturire, naho umuntu yoba yariye ruswa, naho umuntu yoba utari sympathique, wowe mubereye antipathique, yoba atagikundira kubonako, ariko akagira umuco, akagira igihengeri, akagira akantu ako gatoyi ko kuguha ijambo. Hari igihe mutima w'Imana cyakora mutima wati burya nawe wariye indyankuke kubera ko yaguhaye ijambo. Kizakwereka ko umuntu ari umugome akongera akaba umugome, nta nakumviriza. Hari abantu benshi bashizwe ku isheni y'uguwera ariko babaha ijambo, babumviriza bagatabago. Reka mbabwira ngo nimuhabwe iri sezerano ryo guhabwa ijambo. Iri sezerano ryo guhabwa ijambo, umuririmbyi yaririmbye ngo burya kuba kumuswi ngo ntabwo ari muwe zagaca. Guhabwa ijambo bihabwa n'Imana, guhabwa ijambo bihabwa na Rudasumbwa, ni wenye n'ijambo, ni watanga ijambo. Umuririmbyi wa gospel w'umunyarwanda ni Bihizi Janti yaririmbye indirimbo avuga ngo Imana izotwicarika, ngo igihe cy'intungu, igihe cyo kuvuga kwijwi navuga ngo ni inzamba, ngo kirageze, ngo kandi ngo kimaze kugera, ngo Imana izotwicarika, ngo iguhe ijambo.
ngo kandi nayo izofata ijambo sibyo ni kuvuga ya Mana izoguha ijambo igafata ijambo n'ikimenyetso uko itazi byose itabona byose ifise ibirego mbwa hari ijambo uzobura icyo wireguza uko izakubaza ngo none waransanze urambaza ndareka kukwishura waransanze uransaba kukurenganura sinakurenganura Bana mwakire guhabwa ijambo iruhande y'umubabaro ufise iruhande y'ukwangire kugendana nako iruhande y'agahinda ufise iruhande y'ibikubabaza baravuga ngo uri ingumba kandi koko none ugira urabyara uronsa gemere koko ugemere anakugira ngo akugwe kwigisuzuguro c'ingumba c'ubugumba yahawe ijambo muhereza nk'Ukaheli warafite icyubahiro cya mbere muri Isirayeli uwakorera ishiro mu gihugu c'Imana mu nzu y'Imana yari yamwambuye ijambo yayambwiye ngo wa mugore w'umupfapfa yari yamubwiye ngo uri imbaragwe gushikaho warengeranye uza kuborerwa mu ngoro y'umukama ariko Hana yari yahawe ijambo aravuga ati muhanyo wanje ati ntabwo inshoreke yawe ndi umupfapfa ati nagahinda mfite ku mutima nakuronka uvugira iryo jambo avuze ryonyine arikora ku mutima wa Eli yicuza ko amubwiye ngo ni imboregwe ngo abore mu ngoro y'umukama ahubwo arisuzuma ati nanjye nasamaye mbega yahinjiye gute hari abantu byase yuko bamugura amarangamutima yanyu hari abantu babateje agahinda Imana izobaha ijambo abari bo bigarukako ngo Eli ngo acara turabubwira ngo genda umwaka ngo uzobuje gushingira na Imana y'icyo yagukoreye kubwako gahinda ugenda nakubera iki anari yahawe ijambo iyo maze kwambugwa ijambo baravuga ngo wandaya ukavuga ati ngo ndakayiba n'umundi na munyamibabaro kada birafize ko abanyamibabaro bose ntabwo ari ndaya iyo maze kwambugwa ijambo baravuga ngo uri ingumba ukaja kurira widodoma ukarushiriza nawe kubigwiza ngo noneho yavuze ngo sinzobyara ngo noneho ngo yagitsene ngo yatuye amajambo wewe ubwawe nawe uriko wigwiza kwa amajambo aremereye iyo wahawe ijambo baravuga ngo uri ingumba bavuga na myaka 99 ndagira mu izina rya Yesu Kristo sindi ingumba ndi ukuvyara kandi ubwoko bw'ubaha Imana iyo wahawe ijambo iyo ijambo ati wagisubira muhira ukavuga uti yari imishiyo y'Imana iyo wahawe ijambo baravuga ngo wakigugu ukavuga uti tugaragara nk'ibigugu umugabo turabanyabwenge kuko nyene ubwenge n'ubwenge ari muri twebwe iyo wambuwe ijambo baravuga ngo wasaziye iwanyu ugatakaza umuhamagaro ugatakaza ibitekerezo byawe kwagutireka mbereke yuko bigishoboka kandi bikemera ugakora ibitandukanye n'itegeko rya rudasumbwa nukambugwa ijambo uraje guhabwa isezerano ryo guhabwa ijambo habwa ijambo mu izina rya Yesu Kristo habwa ijambo mu izina rya rudasumbwa habwa ijambo mu bubasha bwa mutima mweranda habwa ijambo kubw'imbabazi z'Imana duhererwa mu maraso ya Kristo habwa ijambo nukemera kuri indaya nukemera kuri ingumba nukemera kuri gisubira mwira nukemera kuri karyamyenda nukemere nukambugwa ijambo bari ijambo maze ibyo byose byakwambura ijambo wumve ko Kristo yabibambye ku musaraba wumve ndetse ngo ntibyari kubibisigisigi kandi akaririmba koko imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye igorogota rega n'ibisigisigi byazo ubu nabubasha bigifise imigambi yawe si nk'iy'abantu koko imbaraga zawe si nk'izabo kuko ibidashobokeye abana b'abantu imbere yawe birashoboka ibidashobokeye abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka ntukambugwe ijambo akira ijambo habwa ijambo ronka ijambo bwira Uwiteka utuye umunsi muhabwa ijambo imbere y'amakuba guhanamiye uhabwa ijambo imbere y'ibisuzuguro bigukikije uhabwa ijambo imbere y'icangiro cyatashe uruhanga rwawe uhabwa ijambo ntukemere kuva mu rukundo wishimiye ntukemere kuva mu rugo wishimiye ntukemere gutakaza urubyaro wahawe ntukemere gutakaza amasezerano ntukemere gutakaza izina ryiza ntukirabire mu byo bakuvuga raba muco Bibiliya ikuvuga mva ndababwira ubuhanuzi Isirayeli mbonye umunyarwanda yariringe yuzuye umwuka wera yari yuzuye umutima mweranda ndabihamya kubwo ubuhanuzi bwa Yeremiya 29
icenda yashize ku nanga bikemera. Yaravuze ngo nimba ushaka kugira ubwiza wewe ukeneye icyubahiro ngo aho nugende ubishakishe gukora ibyiza utidodomba we niwite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo wite ku izina mwita jewe kuko ndi Imana yamuremye. Izina Imana ikwita niryo zina riguha ijambo. Izina Imana ikwita niryo zina riguha ijambo. Izina Imana ikwita niryo zina riguha ijambo. Ntabwo ari ibyaga makubi nunu inimba. Ntabwo ari ubugumba gacinyiza ibyangira ubukene. Ntabwo ari amadeni yarakwiye kukwambura ijambo. Reka umwuka w'Imana akorere muri wowe n'icyagomba kukwambura ijambo. Ugikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Siko nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ndabareme mu mutima wibizoza kuko ndabakunda cyane. Umva gato iyo Mani tugiye muri iki sango dusenge yadusanze twigaragura mwivata idukuramwo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranira ubugingo. Ureka amabwira kano kamwe sibyo ushaka kuvuga iki nako nakuyamo nibyo kunda ko nkivamo. Ushaka kuvuga iki nako nakuyamo nibyo kunda ko ari ikindi kintu na kimwe ndagikoreramo. Umva ndakubwira kano kamwe nukiyambura ubuntu nukiyambura iteka ryo kuba umwana w'Imana. Agayi nabwo yari samurago. Agayi nabwo yari umunyisirayeli. Nta nuko yari yajabutse basinga uvuga yavuye Mesopotamiya mu muryango wo kwa Aburayimu ngo aze basingwa atabagwe nka kujya kwa Rutekada. Yari umunyamisirikazi yatanzwe kwigitambo kuko yari yatanzwe kwiki yari yatwanzwe ko nk'igiseke baye kugindisha yakarababaro kubwa Farawo yari yinjije Sara mu nzu yiwe. Reka mbabwira kano kamwe yaravuze ngo rirahayiro yuko kuri Imana yambonye ubwanje ntaribona mu byondimo. Na indi mpamvu ni musibye ubugome bwoba mu mutima wabyo kubuza kwatura kuri umwana w'Imana bivuge kuri umwana w'Imana bivuge kuri umutsinzi bivuge kuri umushobozi kuko ugushoboza ari muri we niko Paulo yabwiye abakristo ba Filipi. Ushobozwa byose na Kristo wenyine ubushobozi. Ntukijogote kubera amakuba ibyago imyaka hagara neza igihe cyawe bisigaye urekere vora umukama. Icyo gushaka akaba aricyo kirangoga icyo nshaka akaba aricyo kirangoga. Ibitugerageza ni byinshi ariko ukindi uhagarare ku munara wawe usenge wongere usenge utandukanye gusenga kwawe kuko ku munara wo gusenga ni Imana idukiritse. Niko koko hari igihe dutegwa n'agahinda kubw'ibyaha bitwugaritse kubw'imibabaro idukikije. Hari igihe negwa n'imibabaro kubw'ibyago byanyugarije. Hari igihe negwa n'agahinda kubw'ibyaha bimbuza amahoro. Ariko zerutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza. Ariko zerutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza.
n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zintumbere, nshobore kwama nkuyoboka. Iki nicyo cyatumye mpinduka. Iki nicyo cyatumye nshaka kwitwa umukunzi wawe. Iki nicyo cyatumye dusiga ubusaswa. Iki nicyo cyatumye tuvyuka izi saha. Iki niko gituma mbabazwa n'ibyaha. Iki nicyo gituma ngira agahinda, nuko nzi ko muri we naronkeye byose. Mana, uyu munsi udusubize ijambo. Mana, uyu munsi twongera ijambo. Abari kuri rubongera ijambo, abari mu mburano bongera ijambo, abari ku musego bongera ijambo, abari mu bitetego bongera ijambo, abasinziriye bakanguka bongera ijambo, abahumanye bakanguka bongera ijambo. Wanguze nabibereye naruwagufa, niwe wamuje n'Imana, ubu ndashima. Uri Kristo umwana w'Imana, niwe nizeye. Iyo niweje ububasha bwawe Kristo, imbabazi zawe zinera kugushima. Noera mu gitondo bukira ndabivuga, nari mu mwijima ukabije Kristo aramurikira, nari mu mwanda uteye isoni Kristo ankuramwo, nari nduje nguyu mwumwa Kristo araza ati ngwino cane mwana nkunda nkuruhure, nari nduje nguyu mwumwa Kristo araza ati ngwino cane kibondo canje nkubohore. Urakoze Yesu. Ongera dusubize ijambo, ongera turose ijambo. Isaya waramutumye ngo abwire Ezekiyasi, niryo jambo twahawe. Uramubwira ngo amubwire ngo uraga umuryango wawe kuko ugiye kuva kuri iyi si. Bibiliya irambwiye ngo Isaya araheza arasama n'akanwa kiwe, uremera uramwumviriza. Ezekiyasi arasama n'akanwa kiwe, Isaya aramwumviriza, nawe urumva icaciye mu matwi ya Isaya. Mukama umve gutaka kw'abana bawe utsogotse. Iyo bandika urabibona, imitwaro yabo urayibona, ibyo bariko baravuga urabyumva. Ezekiyasi aravuga ngo
gira wibuke imirimo yanje y'urukundo, gira wibuke uko nitwaye neza mu gihe cy'amagara yanje meza, gira wibuke uko ntirengagije umunyisirayeli, gira wibuke uko ntakandamije amarangamutima y'ubwoko bwawe. Waramuhaye ijambo kama uyu mwana wari karakubwira ngo ibuka ko nakuryajyanye, ibuka imirimo yanje, ibuka guca bugufi kwanje, ndabaryiza kugukubyuka gusenga. Niwe washizeho aya masaha agoye, uyagira amasaha y'ubudahangarwa. Aba bana bo bahise mwiza mu gihe hagati ya saa 6 na saa 9. Umva gusenga kwawe, natwe ubwacu nk'umuryango wumve gusenga kwacu. Imirimo y'ugwibutso idusubitse ijambo, abataragira imirimo y'ugwibutso umwuka wawe ababeko, abamenyesha ukuri, kuko Kristo mu majambo akomeye yabwiye abayuda, yarabwiye Yohani Nyaguheza ko arabyanditse mu kigabane cya 8 murongo wa 32 asozera ayo majambo meza avuga ngo uzomenya ukuri, niyo mwamara kumenya ukuri muzobatuka, muzobohoka, muzokwitegeka. Izakira ukwibutsa, izakwibutsa, akira ukwibutsa, izakugwa ku rupfu rwagenywe nawe. Mukama turisabiye gukugwa ku rupfu, Mukama turisabiye gukugwa kwa gashinyaguro, Mukama turisabiye gukugwa kwicangiro, Mukama turisabiye gukugwa kwinyatsi, Mukama turisabiye kuramba no kuranirwa, Mukama turisabiye gukugwa ku mubabaro, Mukama turisabiye kushigwa ko umunezero. Tuvunjire, nta wundi abishoboye, ni wewe wenyine, kandi urakoze kubitwemereye. Iri sezerano ryo guhabwa ijambo turaryakiriye. Izahawe ijambo kandi yararifishe, hasigaye ko tugusaba ngo Yesu duhe ubwenge, duhe umuco, duhe ubutwari, duhe ubwiranda. Yesu niwemere ko hari ikindi gisubira gukwabura imishaha yacu. Yesu niwemere ko tukuvira no mu kantu na gatoya. Yesu niwemere ko dutandukana nawe. Duhe ubwenge, duhe ubutwari. Ingabire zari muri Pawulo n'abagenzi biwe. Umaze kubona abagenzi ba Pawulo bariko baracebaceba, warazakiriye zose uzirunda muri Pawulo. Ngo hagera igihe Pawulo n'igitutu ciwe n'akamushwaro kiwe gashobora gukiza abantu. Ku izina ry'ubutatu bweranda wisabiye umwete ugwije gatatu wa Pawulo. Elisa ariko arasaba Eliya aramubwiye ngo usabe igikomeye, unsabye igikomeye, kandi niwe yari yamuha ububasha bwo gusavuza ati ko wamamaje ubutwari bwawe nkakubuzuka nsaba nkiri kumwe nawe. Abwira ati ma ingabire umwuka w'Imana uri muri wewe kabiri. Abwira ati unsabye kigoye ariko utasamara urabihabwa. Mukama sindi usamara, sabwe imbabazi kumwe na bene wacu ko busamazi budutera tugatakaza iteka ryo kuba abana b'Imana. Sabwe imbabazi ku busamazi budutera tukagira imivumo, tukagira imikoshi, tukagira uruzereretse. Ndazisabye kandi n'ubundi ndazisabye kumwe nanje azihabwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhe ubundi bwenge, duhe ubutwari. Bara ngo aravuze sindi bugumane nama ngo nkorere mu ntege nke zanyu, ngo ahubwo ho ngiye gukora nibyo mwari gukora.
ngo urabyemeza ku buryo ingendo Pawulo yagize bisanze barumaritse ko zari kubatera ubumuga kandi ko katari ko byari ngo nabo babura umusaruro bo byazi ingendo basigaye baragira inyuma yo kwitandukanya na Pawulo. None mukama bidusuzugura uko turi uko tubayeho niwe ubitse niwe ubibona turabiromesa. Ntihakagira umugore acika intege ngo ni kubera imvugo mbi y'umugabo wiwe. Ntihakagira umugore acika intege mu kubyuka gusenga mu kutakuryaryanya ugira ishikanwa ryabo mu gusubiriza mu nkoko imwe muri 10 mu kubibira abana biwe kubera umugabo atabihurijeko. Ntihakagira umugabo acika intege kubera akaboregwe k'umugore wiwe kubera ubunebwe bw'umugore wiwe ko bagashinyagura. Ntihakagira umurundi acika intege kubera intwaro runaka. Ntihakagira umurundi kaza acika intege kubera inyifato y'abanyamahanga. Tuwe kugendera ubuntu, tuwe kwamamaza ko turaba uri uwacu mu mvugo, mu ngiro, mu nyicaro, mu ngendo, ubyo dutunze mu mitima yacu, ubyo dutunze mu telefone yacu, ubyo dutunze mu mazu yacu, mu mastoke dufise, mu butunzi bwacu, mu mvugo zacu, mu ndabo zacu, mukamado ubwengutso. Nitugaragara nk'abaswa uzobifite mu ruhara uzobe wabirekeranye wonyene uzi impamvu. Nitugaragara nk'imbura kimazi wonyene uzobona guca bugufi kwacu. Ntihakagira uwundi n'umwe cyangwa undi mwuka n'umwe utuyobora. Tukwemereye kuba inzandiko zisomwa mu bubasha bwawe. Komeza uduhezagire, komeza utunezereze, komeza udutwenze, komeza, 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 komeza. Twongere ijambo ko waryongeye Ezekiyasi ritwongere. Urakoze kuri iri sezerano duhaye. Turaje mu kanya ngo twuguruze ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ariko igicaniro cyawe mu mitima yacu, igicaniro cyawe mu ngo zacu, igicaniro cyawe mu bitekerezo byacu, igicaniro cyawe mu butunzi bwacu. Nikikimirwe nyabora Kongo, nikikimirwe dawa twese. Ariko kuri inzitizi zose mu buzima bwacu, ongera ijambo bari mu mimba, ongera ijambo barenganijwe, ongera ijambo batawe, ongera ijambo basuzuguritse. Udushire muco waturemeye kubacu, ntudushire muco abisi batwiyumvirako. Niho tuzobyaza umusaruro imyaka twamaze kuri iyi si, bisigaye byose n'urusaku. Ni mu izina rya Yesu Kristo nakira ijambo ryawe nkarigira ubuzima kandi natuye amahoro ku bwoko bwawe bwahisemo gukurikiranira ijambo ryawe, ndetse twese turabanyamugisha twatuye ko turabana b'Imana. Kandi imigisha duherewe muri iri zamu uyu munsi ndayakiriye. Umunsi w'amajana 263 irigenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda 2025 umunsi wa gatandatu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9. Ndakiriye ububasha bwose bwawe buza muri abana baba bari ku mpande zine z'isi, kandi nzitiye imigisha yose duhawe. Ndazitiriye mu bumwe, mu bushobozi, mu buyobozi, mu budahangarwa bw'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende, kuko nimwe mugaba byose, nimwe nyene ingaje n'ubune naso no mu myaka yose. Kanatsinda turabana b'Imana koko, tugiye gutangarira ubwiza ugiye gushira muri twebwe. Amen, amen, haleluya. Kukaruga wa byose ari we nyene ingaje n'ubune nazo duheza kiremuka. Nyagora ku ngoma duhezagira ubwoko bwawe.